po ang Santo Cristo del Mundo. Malakpakan tayo po itong Biren de los Remedios. Lang nga prefekto ning banal a kapulungan ning arkitektura. King kayang kamalan ampong lubos kagalang-galang Cesar Guerrero, obispo ning San Fernando. Iba't karing sulat pepadalayo king kaya kaming kapitulo. Ikit mi kinging dutong nga imahen ning induning Diyos. Lalam ning bansa ka Birhen de los Remedios. Akikilalanan da antimong patulunan ampong Hindu. Ring talasal pantaya ning kabilugan na probinsya malaot tampong malapit. Thank you.